Ulama itu akan beri nasihat sebagai fatwa kepada Ketua Pemandu. Mohon tenang siap. Saudara-saudara Alung, saudara Alung, saudara Alung, saudara Alung, saudara Alung, saudara Alung berdua. Saudara, langkah tolong saya ulama dah di panggung, lu tolong baik dipelikan ulama. Lu tolong baik dipelikan ulama, ulama di panggung. Lu tolong baik dipelikan ulama, ulama di panggung. Saudara, baik dipelikan ulama, ulama di panggung. Oi, tadi gua pula Saudara, ulama di panggung. Ulama